Fantastic afternoon. Fantastic afternoon. I was saying, moi, I'm not so say, I would even some bro, Premtobre can see it, no, come pa, and yes, and get to and there, me film about Sansa, me camera, woman back way, who not check power back, no by enough funa share, and watch him saying, Yanko Daroma, and start to be so, into Bibia Queen, to a Chinakala party, na chese Bibia, on a new found boyfriend, and then my men and papa, no, they are already a year, and Jeba Queen, and the okopie mo Manchester United ensem okoso na ewiase ankasa no te se o tu anamo bi ahwemu mienu because tema soa chi Anthony ne ga bi na ama na soa chi sa ga no peso che se onne wo ho no brim no abrofo da mo mfa brim eni agro ti chairman enra ye chi no shedem ebisa ne kosan be 5 hours no gusu kasa there what to bona babwana enwunya hise de ogina nchegas de nigine no won ne ge nya sam no ne former guy bi so abasa han sa no te ebra no ne twempena no omo ko ba bi no so onko bi ma ne gbafu no atata na so trama na no aso ai anansi krumu adansi krumu na wudi na ne wo ne ge ba ko so wo fa ba sa ono so na one ne wo fa se ne twempena no on sisa wo ne ni ase ai Jama bro enanaja ne ho ato no kakra wa ba training ebe se ja obetima eden o training na se a training a wo ye nyina nanim nyina sabe nanim agimi otimi nya training ye papa chance pressure da na so ya ye hye no nya training sam o to ja eso ko training sika na wo je no titifie kwa sika bo so me abi ti ya chema ba ti enhwe se training o ko ge ni o ba me ge no fanbra ge ni ti ge nice body wa tata na so throw me kan gay na huni na cha wa birimu no ma ne ho abai no ba che ma so wa mo no odobo obu a ogbo na ne doba o ta na sumo say I love you ogbo ne ye was na no ama odo na ye de o sa se obu asa ne do titi Anthony kokko ayi ko to for no and o say gay no sa no mu de odo o yi ne bet no wa vimu no sa da no mo je match no mo ni je to en mo so abere report no kora hey Yanku animu na ye hwesem foforo ni ade a na chairman chairman ni na wo tumri kasa yemba bia kama yefimi nim se nipa na etumri ka obewini wo wini awia na ye hwe kama yefi kama na atiesi ujafo so ta no se ne pa bo mu na bon se de ugutimi nkire a fe ujafo na atia fanchen o de opa di track ne so ti mlikani na ekose na kama na tisima fe hesu ujafo na atia fanwura mu ho no Okwa no onya krama ne hunu nanim hu se krama ne bi omanim ohu pa se krama ne bi se mo de krama so be pe de ha no ma sha krama na tade ne ade krama ne kwakwa ne so straight na kwa na dia fanwura mu ho o kenya o ha etiche ma bre papa anya sam keto akra ti wa wini je se on ne di first na we mu di a kira won kra do mare se obeti ahoma so on tena krama e de fifie we something there inside we there Chema da bi che oba be wini na kraman no e de abusuafo na asoma no sana no video e ba ya kraman no wa fro stove na kọ soro nkwan na siso no enye beyi da bi na so me de ga Guinness Book of Records no fofo aba ni ade a ti chairman he ebi mu de se de kra na ya na ha omo tese opese ye ka se wiase mu wono na Itimidi watermelon 2 na furumu can dodo pa in 1 minute. Na oncho furu no. Na watermelon ni mu wai say him na afu kemu a. Na no ko esoro ka che Nyankopon say Nyankopon. Me ba wiase no. No ko mo ne be ko say. Na me say me Guinness Book of Records na ye de watermelon 2 ma furu so na me bua mu na twa ma furu ma wu ni maba. Straight to Bonsam jam cold room Achese baby horse we ne omosem dem hot room ho pa baby a heat ni won say ade no according to afiama kwatama na o ya yi no awake no de baba no omo say ye stage say baby a chiche mi boni ni bi ho a we sa sabe ya wo ya obewi okwa obekọ baby a ho ya hot pa no ko Nyankopon bobefu papa sebre pa ye de ama na obegina me twa na yam sa but ne we no aso he ne ba ne hire ne maso he no we Guinness Book of most watermelons chopped on the stomach in 1 minute.
na me ba kokora me ma ntwa ba ko ze kim ma ntwa cha sire bia maka cha me se wo hasa na wo wure dem ha je se wo ya de be bua me nje baby owo wura pa yesa ba ko pie ja ba ko me ma jim hwani meku owo bia me ni owaduro jise ko po mba ne beku no ahusia mama yenyina so na yemfansi na mesese fiam kwa tamaklo wajetum so china wo she blue or color part na se Legon Botanical Gardens eni aye hia temum ye hia ne she blue panifo say twa color bia mu color blue kejwa na nkasa ne Erika se ri bwadi oba ro abeka wo de